Nandam chiao na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thong hi kulali Tangkhawng kulakwa Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chimding mi tlangtar cheu khat na chu hakha khwa mi nu pakhatal in minu pathum na chu SSC ral shrang ni thihlan lo thongthak ding le kumsari thongthak ding in bian khia piak na Mizai Shamtlai Puti Thailau mi pakhat ni kholtlong moto panni anka I minung pakhat nunnak aliam tia CDF kamplat ni thong an than ninga chung kokare khopi kadok nak a SSC ral shrang lenga anthi KNLA tangti phu in ral ka pakhat nunnak aliam Sisai khopi a PNO ni P2 sit pathum na chu shremnam pol he an tlai na Inkang nak mun in afale panni chanchua atip nanak a pastor pakhat nanak aliam timi thong le thong pangdang na an raksilai Khakhuwa mi nu pakhatal in minung pathum na chu SSC ral shrang ni thihlan lo thongthak ding le kumsari thongthak ding in bia an khia piak na chiram kholepi hakha khopi tol chung mi nu pakhat le papan ni andilak minung pathum na chu SSC ral shrang ni thihlan lo thongthak ding le kumsari chung thongthak ding in bia an khia piak na tia SSC ral shrang thongjap nak 52 news ni January kulanga a thong an than hakha khopi pu sham nol thang chu to chung sham tai pu na cha a tangka khol social network a to chung sham tai pu na thapek nak chatial le SSC ral shrang an chol chang ning pol chu CDF na chin a thong apek langmang rong a ubari section so nga ni ening in lian shrang le kumsari chung thong thak ding in bian khia piak tia an lang ter chuban tuk thiam in hakha khopi pu ni boi thang chu to chung sham tai pu na edin chan apwa khomi theory bom le shem thil ichia to chung shem tai pu na rol achon piak na I tuan vau alak na ti in an pu I ubari section som nga je section som nga khat si section som nga ni ening in thilhan lo thong thak ding a bian khia piak tia an lang ter chupin a hakha khopi nu ni leisung chu to chung shem tai pu na cha a tangka khol piak ama pumpak in abom na messenger in tangka a khol piak na I abom chan na ruang a ubari section som nga jening in thilhan lo thongthak ding in bian khia piak tia SSC ral shrang thongjap nak 52 news ni chun achim SSC ral shrang ni Martin Lo an chuat nak nitlak le muram chung a sol nak atwa tu na chu SSC ral shrang bechei zung a bechei piak an si I sol nak atwa tu minung zathum som nga li na chu thongthak ding in bian khia piak na tia SSC ral shrang thongjap nak 52 news ni chun alang tar chi Zai Shamtlai Puti Thailau mi pakhat ni kholtlong moto panni anka I minung pakhat nunnak aliam tia CDF kamplat ni thong an than Chianram kul kamplat peng machia pengkom lungbok khwam ram chung a Zai Shamtlai Puti Thailau ni thong ni kulali January kulasari jingsui mi lam he khathuk a kholtlong moto panni chu anbo I anka cha a moto khatu minung pakhat nunnak aliam tia CDF kamplat ni January kulari riat a thong an than kamplat peng number panga muram chung a mizapi ni umkal thut tawra rinding le thil pakhat khat achan sol a chun aran nak in phona kan that lai tia an lang ter CDF kamplat ni mizapi chung a harsat nak ape tu na pau chu fakpi in kan dau na tun hi thil atu phu na chu thlai na kan tu cho ma leupi asi I fakpi in dan tat na kan tu alai tia CDF kamplat ni chathan an chua mi a an lang tar chi Ninga chung kokore khopi ka dau nak a SSC ral shrang venga anthi KNLA tangti phu in ral ka pakhat nunnak aliam ran ramkul kokore khopi chung ka dau nak ninga chung a SSC ral shrang venga anthi I thiampu mi zong pasana klom lo an si dia White Tiger kolumni thong an than thongni kulali January kulani in kularuk tiang ninga chung SSC ral shrang chung talpol ni kokore khopi
tual chung mi na chu tlai in ral pho a an man na I hoi tiger ko lum siam tlai pu ni kan hum hak nak mun ma chung a ral lam an rak sial cha a ka dau nak a chu a hi a si chu ka dau nak chang chung a se si ral sang lei in thainga nak tlom lo an thi pin a sha nak tlom lo ni hliam an tur I Foreign National Liberation Army KNLA tangti phu in alka pakhat ni ramle mi phunsa a anun nak a pek thia an lang ter ka dau nak a afak ngai mi SCC ral sang pol ni alpho siam ngan le rol pol zong ni fate an man I tol chung mi na in pol zong an shopek na chu cha a tol chung mi na ni zeban tuk thong nan thaiman a tol chung siam tai phun na sin halta lo in kokare khupi chung a lu lo ding le ahim nak mun a thut lo ding in hoi tiger kolum ni thong an than mi a an lang tar chi San kopi a PNO Pito sit pathum na chu siam nam pol he an tlai na siaram kul thang lai si san kopi a SAC ral shrang kutang PNO Pito sit ral shrang pathum chu po National Liberation Army PNLA ni thongni kulali January kulasari a siam nam pol he an tlai na tia thei si PNLA ral kap ni ani chip ni moto chu ka ding in an boti mi thong kan thei cha a kan vakul na I pathum kan tlai na chupin a AK methal zun khat bom pakhat kon fang som sari pakwa le WY rithai sipol zong kan tlai chi na tia po National Liberation Army PNLA ral ka pakhat ni la chile news agency a achim PNLO chu SAC ral shrang no ngai nak adai kho I mizapi ni andu mi Federal Democracy phunglam kan pha kho tiang una thum na he mun khat a ka dau na ka to changlai tia thongni kulali January kula ruk a thong an than Chauchi khopi a tol chungmi pi ralshial heisari SAC ni antlai na paguram chan ngaw le pimpeng kom chauchi khopi a ria chola mi tol chungmi pi ralshial minung heisari SAC ral shrang ni antlai ki na tia KNU ni alang ter SAC ral shrang ni tlai ki mi tol chungmi pi ralshial na hi chauchi peng anambo khwami ansi I ria chola ding in khuchung an kirleu a SAC ni antlai ki na tia thei si SAC ral shrang ni antlai ki min ha hi nu pasha papasari an si I chulak a nu panhi an umnak thelo in an tlaw tia KNU ni alang ter pongkhopi yo chang biwa kong chu Rakhine Army AA ni anka I anlak January kularuk a Rakhine ramkul mi pongpeng SAC ral shrang yo chang biwa kong sakhan chu Rakhine Army AA ral kap ni anka I anlak tia thei si mi pongpeng SAC ral shrang yo chang biwa kong sakhan chu Rakhine Army AA ral kap ni mai in an khang piak na cha a SAC chewkhat ral thom he ti lo pan hi mang in anzam tia kan thai sakhan in azami SAC ral shrang na chu e ral kap ni nuzul in andoi na I an ka than na cha a ral shrang cheu khat chu ti lo chung a athi mi zong an dia an lak der Kabru peng kabo khwa pyu soti sakhan la ka dau nak a ral shang kulanga an thi mai thal zun riat an lak sagaram then kamblu peng kabo khwa pyu soti ral shang sakhan chu pipiral kap ni an ka I an lak ral shang kulanga an thi mai thal zun riat an lak chi dia sagaram then ni piral kap sin in kan thai January kulanga jingsui milam pali thuk a kamblu peng kabo khwa pyu soti ral shang sakhan chu NUG tanga ummi mi piral ka pufon ni an ka I an lak al shrang kulanga an thi midang hlei khat ni hliam an tur tia thei si sakhan la ka dau nak a pyu so thiral shrang sin in mi piral kap ni maithal zun riat maithal kwan jumper panni le mobile phone an lak chi tia kan thei ka dau nak a atal mi piral ka pufon na chu kamblu pengkom battalion 4 shebo pengkom battalion kulanga kamblu pengkom paka pha le tangti pufon dang na ansi kadau nak a mi piral kapchung in minung pali ni ramle mi phuncha a nun nak an pek tia yangong khatit media ni alang ter Thawai peng chau thu sakhan la kadau nak a SAC lenga an thi pasari an tlai na
mai thal zul hei riat an lak tanin tari ram than thawei peng ban chang hmar ram chau thu ese siral frang sakhan chu mi piral kap ni an ka I an lak ese siral frang hlei nga an thi midang pasari an tlai na pin a mai thal zul hlei li le ra thum dang tampi an lak chi tia thei si January kulali zan le sumi lam pathum le somli tluk a thawei peng ban chang hmar ram chau thu ese siral frang sakhan chu Current National Liberation Army KNLA Brikai 4 in Battalion Kulasari le Tangtipunha ni an ka I tampling te in an la sakhan la ka dau nak mun a ese siral frang hlei nga an thi panhi hliam an tuar midang pasari an tlai khi na tia kan thai atu an lak mi sakhan hi tanin tari ram than chung a mi piral kap na ni an la kho masabik mi sakhan asi ese siral shrang chu kakado changlai tia PNLO ni thong an than ese siral shrang nol ngai nak adai khu nak ding a kakado ve changlai tia po National Liberation Army PNLO ni January kularuk zan a thong an than PNLO chu ese siral shrang nol ngai nak adai khu I mizapi ni andu mi Federal Democracy phunglam kan phak khu tiang unaw thumna he mun khat a kado na katu changlai tia thong an than atu boy nak rom a po u shem thlai pu na karlak a malama ika do nak tu ti lo in ese siral shrang ko khan lai rel nak tanga ummi po umin bun phu zong ni lot nak National Liberation lam hoi in adir nak ha zong for feel nak antua chupin a PNLO chu ese siral shrang ni sham in no ngai nak alak pu zong a NCA natlak nak he adir ko na in ese siral shrang du ning in rem dei nak serving timi iton nak hun zong a kumriat tiang ro chan nak an pi he atal bu a ramkhel lei a than chau nak zai man a mu kho lo na kong zong fo National Liberation Army PNLO ni chathan a an lak der inkang nak mun in afale panhi chanchua atim na nak a pastor pakhat nan nak aliam ohio khote pakhat a inkang nak chung in fale chanchua tim tu pastor pale afale panhi nan nak aliam tia thei si chatia tu le missionary rentwan mi Pastor Mark Robinet hi January kulathum jingka khan pikaway khwa an in akang mi chung in afapa gidon le liam chanchua atip na nak a anun nak aliam tia kan thai pastor Mark Robinet ni hin inkang mi chung in achung khardang chu achanti a achanchua man na tia a u na nu mai khomar ni achim afale panni chanchua thanding in akir I an pathum ning in an rakchok thanti lo tia achim chap Tuzin kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dongtari lai lungmali post khazang akan pe tu nandi lakchung a kan elom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek chaw ding in kan in som na